Danas nas očekuje meč Crvena zvezda Čukarički, tačnije derbi koji će se odigrati na Rajko Mitiću. Samim tim smo odlučili da odradim neku uvodnu analizu, da kažem šta nas to može očekivati, da vas uvedem za ono što nas čeka i da mislim da bi trebalo tako da se postupi i basta like i subscribe uz znao podrške i zapratite me na Instagramu Fudbalski Miker i možemo sada da pređemo u nastavak videa. I evo nas sada u nastavku videa, dobrodošli na kanal Fudbalski Miker. U današnjem videu, kao što ste čuli u uvodu, radimo Crvena zvezda Čukarički. Prvo ajmo da krenemo od osnovnih informacija, da vas uvedemo u samo ono što nas čeka i samim tim da se obrati pažnja na sve ostale bitne činjenice koje će nam krasti ovaj manji derbi, ali da kažemo da je vrlo značajan i da može da ima vrlo važnu ulogu za dalji nastavak sezone. I da vidimo da li Čukarički ima šanse da se nađe kao potpora, to jest otpora Crvenoj zvezdi i da pokaže da može da igra na vrhunskom nivou kao i oni. Tako da možemo sada na osnovne informacije. Znači imate prenos na Arena Sport Premium 1, prvo to da kažem. Znači utakmica počinje u 15 časova, to jest 3 sata, tako da moram da kažem da je to sasvim dobro vrijeme za ovakav derbi i da možemo da kažemo da su nas zadovoljili ovim terminom. Na stadionu Rajko Mitić se igra, znači Crvena zvezda ima blagu prednost, ali opet Zvezda i da se igra na Banovom Brdu bi imala veliku prednost, tako da to ne igra neku veliku ulogu. Ako Čukarički bude igrao dobro, može da se nadmeće sa njima, ako ne bude, neće moći i tako dalje, ali mislim da Čukarički ima mnogo veće šanse i da može da se pokaže bolje nego u prethodnom derbiju protiv Crvene zvezde i vidjet ćemo koliko zapravo može da napravi bolje u ovom proličnom dijelu, ali mislim da Crvena zvezda jeste naravno blagi favorit. Sudija je Stanko Straćanin, znači on je neko isto tu koji treba da bude arbitar i da kontroliše ovaj meč. Nadamo se da neće biti puno nespornih odluka i da će sve ići dosta regularno za njega i da može ovo biti jedan mirniji ali čvrst derbi i da bude uvijek na nivou s atmosferom, po navijačima naravno i po svemu, ali naravno da se sve čuva za vječiti derbi koji treba da bude pravi spektakl. Onda imamo Brđani su proljeće otvorili sa 2 pobjede, znači nalaze se na 4. mjestu sa bodom manje od TSC-a i moram da kažem da je, na primjer, Zvezda uspjela sada 1 bod, znači da uveća prednost nad Partizanom i ona sada iznosi plus 11, znači plus 11 bježe od Partizana, što je stvarno dosta velika razlika i vidjet ćemo da li Partizan ima neke šanse, ali o tome se pita i derbi i ostali rezultati koji budu pred nama. Zvezda je pred ovaj duel odlučila da časti navijači i svakog ako uzme kartu za Čukarički moći će besplatno da uđe i na derbi sa Partizanom 1. marta, a sve vezano za utakmicu ćete dalje da čujete. Znači očekivane postave. Imamo postavu Crvene zvezde: Borjan, Vigo, Eraković, Dragović, Azarov, Mijajlović, Kanga, Ivanić, Kataji, Bukari i Pešić. Moram da kažem da su svi igrači dosta dobro posloženi. Nemamo tu u odbrani Milunovića, nemamo tu neke još igrače, ali ima ih na raspolaganju, to je bitno i da uglavnom ima tu da rotira dosta, može da se rotira što se tiče Miloša Milojevića i mislim da je on dosta dobro odradio svoj posao ovdje. Mislim da Vigo i Azarov treba još da se čeliče, tako da im treba dati šansu u ovakvim utakmicama. Što se tiče Rakovića i Dragovića, oni funkcionišu fantastično, Borjan kao uvijek na nivou. Ajlović i Kanga u vezi, ja očekujem njih dvojicu kao dobar par. Kanga je neko ko treba da uputi šuteve sa distance, da veže lopte pasovima i da ne griješi u nekim bitnim odlukama, da kažem. Mijajlović je neko ko može isto da bude dosta dobar i ofanzivno i defanzivno, tako da očekujem i od njega pravi postupak i da pokaže da i može da igra na ovom nivou. Ivanić i Kataji prosto se nisu najbolje snašli, nekako još uvijek se pronalaze, da tako kažem, ali uvijek su igrači koji odlučuju o ovakvim utakmicama i koji mogu da prave veliku razliku o kreativnosti. Ivanić je neko koji još uvijek treba da nađe nešto u ovom proljećnom dijelu i da se pokrene pred taj derbi. Također i Kataju fali malo još onoga što ima od magije
koje je sačuvao i mislim da je tu može još da se iskoristi dosta toga. Bukari je neko ko svakako će donijeti ogromnu brzinu Crvenoj Zvezdi kao i do sada i moći će da napravi dosta problema Čukaričkom, to se očekuje. Pešić ako bude onako na nivou, nadamo se da može da se istakne u ovom meču, iako on je dosta onako nekako iskusan, ali opet mu fali neke završnice u pojedinim dijelovima mečeva i mislim da mora još uvijek malo da se navikne na ovaj tim i da još uvijek mu fali nešto što je potrebno Crvenoj Zvezdi i crveno-belima za mnogo veći rezultat, ali eto, mislim da Crvena Zvezda sa ovim timom može mnogo dobro da prođe, tako da eto, očekujemo dosta dobru postavku. Čukarički, Belić, Stevanović, Gajić, Drezgić, Tošić, Sisoko, Docić, Kovač, Adžić, Ivanović i Badamosi. Znači svi su oni onako dosta dobri igrači, mislim da je tu veza Čukaričkog dosta izražena i da on ima veliku ulogu na ovaj meč, samim tim i krila Adžić i Ivanović su onako dosta solidni, vidjet ćemo koliko mogu da pruže. Odbranu očekujem da će biti na nivou i da će pokušati da bude dobra protiv Crvene Zvezde, da pruži taj otpor, ali uglavnom je da moraju da igraju na to da se brane i da samim tim se dobro brane, da ne bude to nešto pogrešno i da ne bude puno grešaka na njihovoj polovini, naravno, jer to Crvena Zvezda lako koristi. Kada je u pitanju Crvena Zvezda, Milojević može da računa na sve igrače. Pritom je trener Zvezde napomenuo da će biti rotacija u timu. U trenažnom procesu su Milunović i Rodić, tako da su svi spremni za meč. Možda bude promjena u odnosu na startnu postavu sa prethodne utakmice, ali ne postoji ništa značajno, toliko da ne postoji potreba za prevelikom rotacijom, jer smo tek počeli proljesni deo sezone, odigrali 2 utakmice, tako da nema osjetnog umora. Tako kaže Miloš Milojević. Sa druge strane, Čukarički neće moći da računa na Vladimira Lučića, Radovana Pankova, Zorana Popovića, koji su stigli na brdo sa pozajmice, znači na pozajmicu iz Zvezde. Imamo i Marka Gajića koji se oporavio i Nemanju Tošić koji je makao crveni karton, to jest nije više suspendovan, tako da može da igra na ovom meču. Onda imamo izjave samih onako trener i igrač, znači imamo Miloša Milojevića i kapitena Čukaričkog Docića. Miloš Milojević kaže znači da se raduje na svakom meču kod kuće bez obzira na protivnika i u utakmici protiv Vojvodine smo dobro igrali u prvom poluvremenu i imali možda najboljih 30 minuta u posljednje vrijeme, te je sve nedostajala je samo realizacija, ali to je stvar fokusa i minuće. Bilo je drugačije protiv Voždovca i u smislu predloga i protivnika i uđemo u odnos, tako treba da uđemo u odnos prema meču, da svi igrači budu fokusirani od prvog do posljednjeg minuta. Mislim da možemo da očekujemo dobru utakmicu i rezultat. Tako je rekao Miloš Milojević, a onda imamo Marka Docića. Marko Docić, znači, kaže kapitan Čukaričkog: u prvom meču protiv Crvene Zvezde na Banovom Brdu izgubili smo sa 2:0 bez ozbiljnije šanse. Bio je to možda jedan od najlošijih mečeva u sezoni. Moja želja je da odigramo mnogo bolje u ovom šampionatu nadalje i da budemo drugačiji. Zvezda je po mom mišljenju ubedljivo najbolji tim u Super Ligi Srbije, ali smo ih i previše respektovali u prvom meču, tako da, eto, i Docić se nada da će biti bolje i da može da napravi razliku. I eto, to bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio video, bacite like i subscribe znak podrške i vidimo se u nekim od narednih videa. Moram da vam kažem, samo pišite rezultat ako želite u komentarima, to jest da vidimo da li ste u pravu i da vidimo kako će se meč završiti. I eto, sportski pozdrav, vidimo se u nekim od narednih videa.